Kublaipi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat kibakong san mentaka sngi kilong, penrem kesenjuk nong sensyar snong nong temai pelun, ya ka jing penyap, ya ka insa pira. Daka yek syong batamai ais ngobha ka APSTA ha ka kong Elbina Malbanyang. Ha kerdam kla, bat ka AKMTTA bat HNYF ya ki kali turis Assam, pensyai deki kot lim kedom. Ban, ki turis ru ki shngan ban yo ki kali nangni, don ki ba lamut hiar henrei deki pulit ki bamsha. Bat mentang ini apai syaki Khubor ki ba kambanya. Kinong yalam kesenjuk kinong sensyar snong nong temai pelun, kila penram jur ya kajing penyap dusman ya i hybrid insa pira lengdo maunai badang saus nam kerta haki riu trang snam haka khatsan tarik hanong ra nong lumbre haka step kan riu tarik kani kesenjuk kala penlong ya kajing ya patba bajarjar ban penram jur ya kani ka kamrunar balale deki riu trang snam kipat nong shong snong kanong temai pelun nadu ki kena ki Samla ki long kumi long kpa kila shim benta ban ya jarjar nadu renja syadu nongra kum kejing penram jur ki runar ki balale ya kani kasang ha ka emlang salang kila kerpa ru ki bor jong kaan ban ya kunteng ban tokit kloy ya kani ka kam dusman bat ban penshitom jur ya ki tu ki badan kti ha kani ka kam penyap ya ikhna balui ha ki plakat bakira la tho bun ki jing kentu ya ki bor jong kaan ban bishar hok bat ban phasi ya ki runar ki balale ya kani ka kampo jan ini kalau don tu ya ni kong shokum pa jong kai aba kija kum kini ki ka pen chong sir ka pen tien bat ka pen no sim hadu ka ta bat ka long ro kum ka jing du sim aba kum kini ki wanja ka ba kum pa jong shno kalong sisa ka jingkit kli pat ka jing smono sim palat hadu kata ba kalong briu man briu ke jungi kalahiar hadu kan ni adu pa nong no imisim iba lulu iba dang sau sim patip ka ya ke ike no sisa sim jendat me ke jing kalong ke ike ke ba sisa ke pendiau penok mesin ke instruksi thang hadu kata bat ka ba penduk jingkermen ro ya kaloi Jingnya selok dan hakini ki hendiat seni katayo ko baladep ni dang yesong kom ka senjuk di nong sensasi nong temai pelun rengkat bat ka dorbar snong nongra bat ka dorbar snong umpling ban ye genduk yu DIG jong ke polis ban ya keren halor ki jinglong jingman bat jong ka imlang saalang ko jongi khamtam hne po Shillong jongi tingila ya thir sibon ki ki bayday bat bante lakam ya kini ki jingja reishwai kataro ngilai don ki jinga lang ki jongi ki bang ya keren rengkat lang bat kilong kemi ki phun Samla bat kum kedor bar banyak liu jumur ma bakani ke kam bangin chu berat tang ha ke sarkar dan bangin chu berat tang ha kita ki bor kulit ngrei kadai ka kamram ka baro nangi ngi ki stakeholder larang isu keren ngin kentho ke sarkar ba kita ki mar jingsni mo kita ki jingdi ki buat dan kita ki tok ki wan na sabar jela ba isu klik tino ba ka sarkar kamla ban kem kita ngrei ngimle pat manginang ni te kandon jingmut yu ba kong san galong ba ngin hab ban pen klan choi ki long yeng long sem ki dui namar ki long yeng long sem ki ba klan ki pen klan ro ya ka imlang salan mo a strong family makes a strong society ngidon kamban smoku ya kata kamla man ong bangin chutren tang kisin kanja no kani kedai ke ba ni hab ban repeat ane ban pen kan mau na kapor ya ki nong song snong ki jongi ki long yeng long sem ki jongi ki ma bat ngidon ka benta baro ndai ban ong dei tang ka dorbar la ne dei tang ka sengken thai la ni ka seng samla ban ne hendai baro ngidon benta lot kiba dehi beladan la kalong yeng kidon ke bentai la ban ong ki mo kini ki balang kidon ke benta ka bakrau ban contribute ki na ka liang ka police department ka trai la ka jong ka kambat ki bentaro mo ki NGOs ki badan ne kidon la ka jong ka benta kumno ban ya trai rengkat lang ban pendu ba ya kini ki jingsni bat ban wan ra ya ta ka song nga ka basok basan hang ni hapo ka kini jingja itu ka igu pilipi na ba ya kata tingin la len hi namar ba ladang iya ni keren lele ya kabak ham long common ma bat kata kata syapang drop
pada bangi keren sepang kata ngi baka an kalong ka senjor pelat hadu kata pa ngilap ong institute les Hapadeng ki umat bakmen kakong Elbina Marbanyang kabasyong basa ha site sning Riboy district kala pediang sngoba da ka jing sngongu ya ka yeng syong bathamai balatay batshna da ka All Primary School Teachers Association APSTA ha ka khanriu tarik Nailur. Lapan kamti yakani ka yeng bathamai ha ka kong Elbina da kinong yalam ka APSTA balalam khmat da uba FC Shulai General Secretary ha ka jingdan lang uba 24 war President bat uba Didi Karlingdo Vice President ki pastor kinong yalam shnong bat kilong kumilong kpa na site sning. Ha kani ka CIT yakani ka yeng sya ka kong Elbina Marbanyang lapan long ya ka jingyalang balengkot bat lakhap ribon shua baka kong Elbina kan rung ban shimti yakani ka yeng syong bathamai kani kasngi kaderu kalungkhu snam bashispa hinyo puhunriu kasngi yap jong Reverend Thomas Jones ukpa kidak alphabet ktin khasi bat kaderu kalungkhu snam kaba shispa prapulai balasdang ningkong yaki school lower primary hakilom khasi jantia Kidukot jong ka APSTA na kilom khasi bat jantia kila penno bha bat senyang ya ki jinglut jingsep baro na ka benta ka ni ka yeng ki balakan jo syakan riu lak tengka kinong yalam jo ka APSTA kila pen biang lut nadong shadong ya ki jingdon kam jo ka ni ka yeng syong bathamai laai bai sengru ya ka kong Elbina ha ka ni ka sngi da artli ki nyangkhon bat ki skop khnang bakan la ban sedang ya ka jingem bathamai Kakong Elbina Marbanyang kaladu ya kupa ki khun ubala khlat no kadan saumut ki khun ki badang late school bat katre bala kat bayo bat kershan ya ki jingdan kam jongki ha ka jingkran ha ka ni ka sngi pen khamti ya ka ni ka yeng uba FC Shulai ulayathu kinong yalam ka sengkmi APSTA kilapan khamti ha kinong yalam ka APSTA sning unit ban pethu pratli kilong yeng ki baduk bakerdu ki badon kam kerki ya ki jingerap bat jingkershan jongka ka wei na kita kilong yeng bakerdu khat kadai ka jongka kong Elbina Marbanyang na site sning ka balasong lasa ha ka yeng trap palatap tang de ki janjri ulaong da ka do nut bat mensim balung hor kani kalong kami kamla shu ban kun bat ki umat kila shlei da ka jingkmen ha kani kasngi kalangu ngon da ka jing sngongu ikinong yalam bat ki dekhot jongka APSTA ki bala ais bun yaka bat ki khon jongka da ka yeng shong bathamai kinong yalam ka APSTA ru kila kitbok yakani kalong kami bat ki khon jongka yaka lawei papernai jong September arhajar arpusau hapo seorang te ngila no ya ke contribution ka ba bun ba hang tu te ka sulong no ba hadin be ngila dep no itu ki senyang ke jongi ka sukut no tangkum ta te ka CEC ka balong ha u Disember arjar arusau i presiden jongi balong iba toni ilawan ra ya kani ka isu ka bangin de perkhat sani ba ya kani ka kam no senyang ke jongi Bat harta kapor iong ba ngin pendu no yakani kajing no pisah ka jongi ka ba sulong len bateng-teng daladep ai kamdan kata ka siti ban penpau tang kajing sngongu ya ka session ka jongi ka sukut tang tu kesngi ka ba ai te lawan ra pat da ka wei kajing ai jingmut ba hakajaka jong kani yin sna no da ka yeng ka baduk bat habang isyong perkhat ka CEC ka bakum kata kapor kapasat igi jingmut jing perkhat ki jongi kalong ka bae aduk kata-kata kumno kengin la ban sna ya kani ka yeng ka batuk ndrei ka tim executive jongi ka de ka tim ka ba ya ai jingmut ka ba ya selok bat ka ba ya te bat da ka wei ka jingmut ru ngi le ya poi batong in ya menjur ya kata ka jing ai jingmut jong i president jongi ban te no da ka yeng ka baduk Bat hadir nang tuan dengan lesyong ke komiti ngila constitute ya ke Thomas John Memorial Celebration Committee. Kabaman usnem ngi penkela ya ka. Bat agata kapor namar ba ngila dep rai mensyua ke eksekutif ba next kanwan sya ka sning. Tika rai ke jongi ru kalong bangin wat. Bangin pelong ya ke Thomas John ngin snaru ke yang ke beduk. Haka jaka haka ba kani ke Thomas John kan lek bat kata
mentau snem kawan shani chapo ko sning dia ka Thomas Chun ban lengkot kakam tengi IT baik dekas executive committee ke jongi ngi I board baik ya ka Thomas celebration committee hakaba i president jong kani ka Thomas Chun ilong i president jong ka district ke jongi Upstar nang tai secretary pat iwan barobor ide balong i secretary jong ka unit ha ka balong secretary jong ka Thomas Chun but i treasurer pat ilong ikong bikonya tigiadan kit khat tu but ha kata ka rai ka long ba ngimdei ban suai matla ya kata ka jingyarap ka jongi ngila direct but ngila ai ru ya secretary president but ya kisangut kit khat ba kin lek ban survey but hadien bakila survey hadu prateli ki yeng hoi na pedeng jong ta ka yeng ka ba ngisem ka dan ka wei ka yeng ka ba idan kam ba ngin ai jingyarap ken tin rei ka ta ka yeng pat kalong baki khun ki ti ha ka jing perkhat kam ma yeng jong iba William ngile perkhat sani ba ki khun ki ti ki lai lik bela kamut kam dan jing su ya ta ka yeng ba kan yeng rei ka poi no ka ni ka yeng jong ikong bat habangi wat bat ngiti ngisem Hakano phai sngi khandri tarik Nailur ki dekhot ka AKMTTA bat HNYF kilabat ya ka wei ka kali turis Assam hakerdam khla bat ki penshai da ka basam ki kot lengkodop halor ka jing thmu jong ka ne ka jingbat bat jing pensange ya ki kali turis na Assam ban kit nong jingok kai shaki thain sora Deputy Superintendent of Police bat magistrate na sora ki bala ap lepa ha ka te ka jaka kilami nakakali haba kalami kajingania hapadeng ar kenhut. Magistrate badu DSP kila hukum yaki dekhot ka AKMTTA ban numbat slam yaki kali bat pelat no yaki tang maria deb ban ai yaki kot lengkedop. Kila ong ru kajing sam yaki kot lengkedop kade kababha. Hendrei ban pensange slam kamlong kababha. Hendrei kalami kajingania hapadeng ki dekhot ka AKMTTA HNYF bat ki bor pulet ban penksan Jylla ki jong kinia. Ombang tang deh ki. Baik kata it's on their will. That's on their will. Whether they That's what he's right now we do give Yelum kat ni mat ya kerantang way armut eru okay baik I completely agree. Hey, to kami jangan kindia, kami jangan. Nadu ini disam ke pamflet. Kenapa penjurang I pamflet kimat lena. You have no right to stop anyway. Okay. You have no right to stop anyway. We understand we won't stop the vehicle. Then what are you doing right now? We just need to What say are them you doing something right now. now? We need to explain them something now. See, you are The performing. explanation You are performing is your already own duty. there in the pamphlet. That's what you are. No, just distribute the pamphlet Distribute the pamphlet and at least let us explain a bit. they'll have time They in will the vehicle understand. to read That's it. what I think they'll understand They'll enough. understand enough. It's written in At English. I but can not pamphlet. English. I pamphlet. Ini persetujuan dia ailat kita kata. Besar. Kalau kami dasar. Kan sami Pesa nakaliang jengi pet nakaliang. Please request to snap lam ika ika bangar Ngaruh request of you. Pet ngaruh request. Pet kumnya sar ngi pesu tu lam kini. Nama roban tak kinong sim ko buki bubuan sar nganong pinadiang naman. Ma kisong nakakali Assam registered ASPE kani kakali registered AS. Anytime on the way kan jia kanong kanong sar kini dai ka responsibility ka baka sarkar kan take action soy AKMTA. Nangkong namar bakali Kalau pensangnya konsistensi action itu. ngitap sar toy laga bisa maksudnya habang iya ya kalau bahari sar lere kata anu benar ini keren ni Nakam keren itu bakila si keren ni kini Kajing sam pamphlet jumpi kababha.
Mereka bukan sangat selam Ngin pisga slam. Only 2 minutes. 2-3 minutes we take time sir. Sir. India tak kena Islam. Kani ke intermediate gini bosong. Ya, stay to. Ya, stay to. Okay, ma'am. You can go right now. And when you reach hotel, take local vehicle from there, please. We And request that's that. also your will, okay? Your will. If you are It's happy your with that, you take local vehicle. If you don't happy, you can stay with this vehicle only. That is on your own risks, okay? Please, thank you. Ada pemper larba. Yalah, pumpa. Berkat dia kata. Kita tak beriau banabar, beriau tu badan sabar. Ini no. Tidak bantu bak dia kata. Last time orang ong gini tu. Ong gini. Mengelam dengan kamai. Hapadeng ke jing hiran bat ke jing kerdu ke kamai kaji. Kalau penlong ya ke seng kinong nya kali turis haka kanrio tarik Nailur ban penlong sendon da ke jing ya ki ban bat iki kali turis ki bana bar Jylla ban kit iki nong jengok kai perthei shiki jaka pet kai bagi thumu ban lej. Kinong yalam ke AKM TTA kila pensyai da ka baong. Ki kali turis na bar Jylla kin bu iki nong jengok kai perthei haki jaka sa jongki. Na kini ki jaka sa ki kali turis na Meghalaya kinya lam yaki shaki jaka bagi temu bandej ngokai. Uba rikal dinus doling, uba balajit jerwa, bat uba amor kurba kilaong, ni pediang sengu baha yaki turis banwan jengokai. Tangba ki day ban shim daki kali jongki try Jylla, na ki jaka baki sa bandej shaki jaka jengokai kat baki kwa. Nalor kata, kini kinong yalam ka AKM TTA kilaong. Dan kinong wan kai kiba pediang sengo bahaya ka jing pensyai pat ki kloy ru banetre lang bat ki. Kinong yalam ka AKM TTA kila ut baki bor pulit kila pha yat bet yaki kali habala persang ban pensange yaki. Kini kinong yalam kila ong hakasngi ka babot kinom ailat shu yaki kali turis ban let yaki nu kinu ki jaka jingokai hagini kitan. Bahkan ino ban pau iki polisi ka baidai ban terus pot banum syak syu ikili ki banabar ka Jylla bandrung apok terus pot. Te kumbala ong ki perlok jingi khmat mene ki bapilai ikum tu ki lakren kani kedai ka jingdu nong ka bakrau na menta jungi ki nong nyak kali kamai ki ba hadu ka kali ram ka bangi sim ni don ki perlok jingi ki banga ong ipi ngalak ban si kini kentin ngahaban ban hani ka por balai bangi hapni madan kani ka singi kalong ba ngilak kerdu hadu ka ta kamai ka jingi wat ban siu ikiram ke kaliru kala simjing i ki nong nyak kali kamai ti agar pat hani ke poru ba lana ka sarkar kam sim kiai kani ke jingi ki jongi ni ku mangila ong nadu kan dru terik i klembu por kani ke jingi bat ni nyai sekman ba lada ka sarkar kam snap nang ni sekmat lu ni nang pen he su i jingi ki jongi bat kum ki nong ilam jong ki asen ma per ni ka pat sarkar ba kan sim kiai lem no da ka jing sngo rit da ka sngo i ni ka pat pi ba pen sim kiai lem ya kan ni kam ka bang ibu ini ke jingi mtasni namar kumbang ngelaban ong bang ngila du ya kamai keji don ki perlok janga ki baong ba ki fuon sanga ki ong hadu ibai dawai de sinru ki ong ai keliang se 1000 tengka ki don kum kita ki pradabal belapun sanga ba doling ba rikal don si ki member janga ki ong long em na ka asion jang pi yalum don son lem bang imla syu ban siu tang ka bai dawai po ba sitom sa jau dribal jungi ni hapan ben mi ya kita don ban lum ban lang ban penyo bai dawai da sin na ni bai hostel yau tau pradabal jungi ki don kum kita ki mat ki mengelale kita ki kep ngila syam ka jing im jungi te manu ban skap ini kani ke Khubor mentang apa skau skakar ba ngap lem no ya ke jing dawa jungi ba kum kita ke ba kan mi syu haki perdo prasnam jungi kinong nyak kali kamai jungi bangin hapanya lum donation ban hak sinyang banyarap yo pradabal jungi de kani ke jing ki jungi kalong me ke jing peni syu sarkar baladap hikwa ba kan long jai pen i ngi ke jing ka pen ino ngi ka kam ku mangalaong wat syong asket triat ban he tang tengam le ka kam ka bangi lawan da ka kor buram arsnem menchua bat pendot penurlong no ya kini kamat jing dawa jungi tang kata ka jing serpat jungi dei hata ka daw bangi mi kini bentak hani ka por menta ban pen i sya ka sarkar bangiru ngilong ki badan bor ban pen ilem ya ka jing dawa jungi bang kwa ina trang hok adu kata Lek kum doi turis ki bat mentasi. mentasi kalong bangi kali turis ki bawan nabar ikali terus ngin klem pendik iki terus mah ngiong mai ila ai di ki komplet ban pensai ki bang ila tho ang tu bakadon kan ka straight nginum sya ki ban le sapok terus pon te ka ai ke bentana kali yang jogi kalong mai pensai pen sok tu iki ya mentasi ai ki le hak te terus pon tang bang ila warning iki lada pie le
kasong hakaman jongki na kaliang jungi ka asan ki badina po Jylla Meghalaya ngila mana ki na damile jik terus pat kilaj mlele itu kili banabar ki ges ki badan po kali kali na baru ngila pencai ki ngila ai ti komplet balak don ke jing thoang tu ba don ya kani ka jingi ki jungi na kaliang jungi la da pilai du kasong ke jingi kli jongki insya be yam ta singi nam ta kili banabar tang ba in pej sel si ke ke bangin le in sap pencai pat hakabai sim ya kani kesenjam dari ke sarkar hi ke bakalale ikni ke benta bangi sami kani badan mentasni hangi surok banpat ikli banabar ditang kata kadau Ulat ke Jylla CH Wijaya Shankar hakajan mir khanriu tarik ulapan smai prangut ki menteri thamai Haraj Bhavan baladon rengkat menteri rangba ke Jylla konrat ke sangma ki sembut menteri rangba ba prestun tensong bat ba snya balangdhar ki menteri kabinet ki MLA chief secretary ki officer rangba ke sarkar Jylla bat ki bahyeng hasem jong ki menteri bathamai ki menteri bathamai ki bashim smai hakani ke sngi ki kentup ya Timothy di Shira ba medba lengdo ba sanbor shulai branding sangma ba lakman rumbui ba wailat shilla ba sostinus sotun ba uba methodius dekar kini ki menteri bathamai kilami bujli nalaki jongki sengsan hima ban yayo benta mar shiteng samoy ar snem shiteng haka samoy trekam kabasan snem jogi yeng dor bar thau an ke Jylla ka election bathamai kan long hauram phang leber ar hajar ar phupra I believe is Samla is here in the name of that I will not directly or indirectly communicate or even person or persons any method which shall be brought under my consideration or shall become known to the Minister or the State of Meghalaya, except as needed to provide for the due discharge of my duties as such minister. I, Khuborjylla, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Meghalaya, and that I will do right to all the members of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Khuborjylla, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Meghalaya, except as may be required by the due discharge of my duties as a minister. Khuborjylla.
Kinong yalam bat kidukhat ka All Primary School Teachers Association APSTA haka khanriu tarik Nailur kila rakhe ya kalungkhu sngiya pasispa hinyo ko hunriu jong Reverend Thomas Jones ukpa kidak alphabet khasi daka jingalang bakerpang bala penlong ha omsning nongjri ribhoi district hakani ka sngi lakan mau tempang ru ya ka sispa prapusau snam bala sedang ningkong ya ki school lower primary hakilum khasi jantia hakani ka jingalang jongka APSTA uba middle bonds aim ulalong ukongsan haka jingdan lang UMLA kamau hati ba Charles Marngar kum usembut kongsan ba FC Shillong secretary APSTA ba 24 war president APSTA kidekot ba ki spangut kinong hikai kibalaya wan nakeleng ka Jylla hakani ka jingalang laplat pa ba ya ka thupsa jingkan mau jongka All Primary School Teachers Association Sulai kung u General Secretary ila keren nado ka donut nado ka mersim painom ayat kali bagi sak kini ka hok yang mereka berkum we ne gilong nikmat ka kami boy ba ke jelang ro we berslow but berslow itu Bamanga berbahasa asli cenderung berbeda masalah yang maaf yang mendir juga kamu sama. Ngalih yang keren. Bagi bersama di bisik bisik siap bisik mak. Di berkum kinong nikmat mariani politician pun di pakai mak ini gini di bawah. Bangsa sudah rai di bumi teri mahal surasa tadi. Om barok di politician berilong. Om barok di politician di bersiap sini. Dan kita terima. Kecelah ini galong kami kamu galong. Di bedon kiri perkat kiri posniu kita kecelah ini galong kami kamu galong. Tinggal lagi yang kita buat di leaders. Ini lah angkat. Di dunia kita bedon. Nado kopar bayo kecelah sangka kedai sepat kopar. Dan di perlu tinggi kedua kita bisa tenum. Kompala pun pendek yang perusahaan hanya benda yang bakalan kita jom. That is wrong. Kami ini strong international. Kita contribute. Kita know sendiri. They will acknowledge. They will recognize. Yang kita sistem muslim. Inong yalang dalu manusia. Portnya adalah. Pelak mendil, kapten dulu sama pelak mendil buat Green Bohai lo, pelak mendil buat Hoping Stone lo, pelak mendil buat RS lo, pelak mendil buat PR Kendia, pelak mendil wig inong yalang harus support. Kita bersama. Pak Komda Dater, Eksorkar, Bater, ini bersama. Tanpa jinjuna kita ni. Jinjuna kita ni, kami suku. We have to convert challenges into opportunities. Yang asyik kung unang nikmat, snow. Begitu kimat, kibat association yang diakun, kibat sulai lapan snow itu ditinggal ini ke orders kibat hair. Kali ini bisa. Kita dibolong for, kita dibolong against. Ombro orang di bangsa, jadi kita ni kita nak dari mentoi, kita kaya dari mentoi di sekolah berkata kita niru. Hari ini penting kamu jom sokar, ter tahu ini kita ni kita juga mengingat. Harga, ni kita nikmat, ni haban putin. Association kami kebatmai. Pada itu ki Khubor ngila pois kapakut terhadu bangindaya champion Khublai Shibon.